Okay, you just recorded the move. Left, right, and center. Now ngena Gawula akaya lana nga bebruwa kona. This is Gawula head crawl. Hile ka hina o aka mina. Loko I lava ku beriwa xitempe xa le hosini and stuff like that. Kuna something wa rasaku la. Kombe ku temeriwa direct hi swar. Kombe ku temeriwa direct. I'm not sure ku ma ha ri swar o ma ha dya n'wana mhani kumbe njhani. Tell me to continue. Alright, left, right, and center. This is Gawula head crawl. I'm very late for family meeting at the family lunch and stuff like that. Vele mina me prodigal son tikuleroa was this is an eka hina mindele mi vona kulanwa. This is where I was born. Ela xinkavanyi xa me xi nga kona. So ku busy too much. I'm not sure hi timhaka ta lockdown. Ingaku a swi kona ngopfu loko ku ri ku le ku watcheni ka video leyiwani swi tiku i le kwini or rini, but this is the 25th of December 2020. It's a great year. A kha ha swi vona na milawu hi le ku landzeleriweni a tikweni ra kokwani wa twisa vanhu ve le ku dakweni hi ndlela yin'wana to hambanahambana, but this is about the 29th of December hi va 4 aka Verbal Engineering Night. A hi xaveni mathikithi or loko ku ri ku a wu waloloha ku ya aka Shoprite, please call me aka 073-442-1246 buka thikithi ra wena. Show ya the 29th of December hi sungula hi 7 o'clock ivi hi heta hi 10 because of these COVID rules and stuff. Now the limited number of people, so it's very good, or it will be great for you ku ri buka thikithi ra wena right now. And then there's also a competition that we're busy running. We're also going to announce the winners tomorrow on the 26th of December, and then hi ta mi byela na ku swikipa swa n'wina na mathikithi ya n'wina lama hi nga ma tshembisa mi swi kumisa ku yini aka mani hi ndlela yihi na yini. Yeah, I hope mi le ku enjoying Christmas, n'wina mi pfumelaka ka timhaka ta Christmas, because mina I don't celebrate swilo swa ti-pagans. Hosi a yi mi pfuni yi mi sasekisa vana va mhani, mi va na lembe ra kahle. A hi hlangane hi 29 December hi ya hi ya hleka hi nyanyulana na n'we mi nga dyisiwa tanani kumbexana mi ta fika mi hlantswa swi dyisa kweleni. Hosi yi pfuna hi sasekisa. Khatsa babis yena loyi i mali lava nga la i mali lava nga la sesima. Oh Jesus. Oh, okay. Yeah, no, it's fine. Zoka. Yeah, this is Papis. This is my brother. He's one of the people who have had my back. From way back. Yeah, this is how we roll. I can't say we grew up together because he's older than me. What you say? So yeah, yinga yo khoma parcel yo hambana, but he's way older than me. What you say? Mara ita va swin'we ka vhene ngwenya. A hi hlayisaneni. A ku na maraji handle ka n'wina, a ku na chavi handle ka n'wina. There's no other, and any other human being who is a creative, I'm saying, is nothing without the people who follow him, without the people who subscribe to the channels and stuff like that. So thank you for the support. Papis, I found behind. Come watch out, Mduku. Yeah, na chata Mduku. I found. That's another thing. Oh, it's commercial. It's Jesus. Okay. Yeah. Okay. And I will jail and chum. Jail 1 second. 1 second, then I'm gonna show you a jail show. No, pardon. Yeah? Hey, Pukuling go. Yes. Trina, Espara.